megalayapost.news. Yamani jumi hati konsumsi nila kenya ki kum ki bahalo jum. Kamu kita ki beri belakon hati level ke pakhamat ro. Kamu kita beri mud high level. Lalu wempi mentang organik sok penentoi tang ya ki high level. Mau le mentang di unang nyalam jom lai pungri ki constituency. Ngam sudah show pun khatong high level atau khatu highest level. Tenum dai. Ka NPYF umsning blok mentang singi kala yo ban penskem yo ba Angel Star khonghat kum president mathamai shwa election MDC banang penklan ya jing trekam jaga party ha umsning constituency yo ba Angel Star khonghat lawan ban penskem no ba kit bo nongrum bari president barang ba ke NPYF ha gejla ha jinglang blalong ha gesnong so kindur ha jingdalang ba Jason S Maulong president ke NPP umsning constituency ba pendap lang walang president ke NPYF Ribai district ke kong Magdalene S Maulong working president State Women's Wing Badairu ke MDC ke umsning constituency lembar kibai-kibai ke nongilam bahakmat jang ke NPP bat NPYF haba keren hak tiga singi nak liang bakit bonong rom loong bala pendan kam bakla ya ke ketian high level bat kentok bun jait ya ke NPP hendai kum ke parti menta kala nang penklan hak liang gejaka bat ke jingram ke NPP hak election MP barang sudap kala nang penskun susu ya ke nongilam banang tre khambha susu nak menta ke bet ke biang bat ke jing mentoi jing ke paiba wala ke paiba menta ki kentok lai pujat ya ke parti NPP hendai kum ke nongilam ken scam hak rem ban syakri Angel Apusau, Lapun Scam, Yapi, Imastar Angel Star Khonghan, kum Presiden Bapura Jongka, Umsning NPYF, Nadum Takasni Kila Bantre, Nung Kikam, Kibahap Hapo, Ka Umsning NPYF, Bat Kunjuru, Wayne Executive Member Jongka NPYF District, Bat Kunjuru Hapo Ka State, Kila Bandia Siok, Bandia Trang, Nung Banta, Habli Bekikam Jong Parti, Natul Scam Ipi, Dak Baai, Kini Ka Appointment Ka. Kita yang juga jom high level. Kalau kamu ham kerteng kan, kamu high level kan. Habai waktu kumpul presiden itu langat lang kan. Lasah presiden itu langat lang, nomor berarti high level yang kini ki, mahbub yang pi. Lawai kamu tahu. Ngamun bolong, tu ini saya nak dia kentin high level. High level mensuang iong, kentin high level mensuang kamu bah. Bakam halal juga. Nak kasih bakam halal. High level ni ki mo alo tementa ni ya ki emani jumi hati konsumsi la kenya ki kum ki bahalo jum kamu kita ki beri belakon high level ke pakhamat ro kamu kita beri mud high level lalu wempi mentang organik sok penentoi tang ya ki high level mau le mentang di unang nyalam jom lai pungri constituency ngam sudah show pun khatong high level atau khatu highest level tenum dai Ngap ya perkat bah ada nomor bah kaktin bah kekalalang kaktin snew tang nak dah bah ya interpret bakla mangi denum dari orang mendai bongong highest level lo kayu yang highest level harga kam lo apa kong MP jum kong MP bodon boram ngar kain bumta kenan tak tahu ngong bah ko ki kun samla jong ko umsning konstitusi ngin ya perkat bah ngin na ya pensong nong rem bah ngamar kajing job kajing rem election kamdai ke bakot ngila syadem mempi pimot trai ngila penret masem kanang penskun kanang pensmai kanang pen tiga pensem ini bangin yakun ngin nang yakun susu Indonesia kamar dan namdai perlok sama ni biong betul ni pendem umat be dah posisi kehidupan syah tentang hapen ria so be relatif ni MVP Malaysia high level wat sudah masih lasudai kamdai susudai lasudai ndak ngapa nonton ni perkat hangi dia bangun kan dia banyak teketin high level kan orang baru ke live phone reo kaki live phone reo MLA ki balak don hakaran mahajro mo ki high level tumi kutno kata ka high level tang ayu malik yau no tre wa no kam high no man yo ai bola ini penong no kunta interpret ada kunta handai te ka kam ka ba ka kenting bha ka kala kunting slow ka makha tinak ta ka dau sa sisen ha bakum ko ne ka po
lek na ni kon samla la pidon ka no yung ataten halo ki issue babon ma ni sakran ni hinga ma aman suya debate ana ma suya ikran hakan ko han renga ngalong ba tayo pensong no ren ba ha MPP bon ki pro ba ha MPP don bon ki pro ki ba syakri ya snong ka tau ki ba syakri ka balang ba syakri ha kisay ko per leste ha ki we partiro kalong kumjo na sa kren na tengong subo menta hitong nama ka mindset juga belum tatang kalau MPP betul ba dai bedus ni ko ni umong nga si dong ay sa direct pa juga belum subo menta ngade MPP ha ni yen dia MPP wala le popokit or balang ne bakit ke bai or balang bro sige denum dai na ta tahu kalau kaju kan ha kan no ko parti ki breu ba baik ki breu ba tri bha ki breu ki ba li ibru bayong ya don lang tingin dai ban soto bakla batang barong MPP mur la yarung lang hakapop lani tang balarung hakaw PPP la yakut lang don be haga jinglong bre nang dei tang jing sedang nganum keren election nganum keren yu kasulong bitang gawe ba ka jing yateli jong ka NPYF jong counseling nganum busha ka don lupa ban ba kermen bakan nang don hapo kajing alam jonga nan persang ban peniar ban benang penhe susu ya kan ni kakam nam ta kajing ba jong baro tinga kwa baba pi baro isamla ki badon hang ni kinlong kum kita kinong yalam lenti ya ki we pat isamla ki snong ki jong hi ba pin tebe jing shai ban pen shai ba ya kajing trekam jong ka NPP mar kumbalong hak ini kisni buntan ki jing syak keno rei kikam ki bangile don batip nomor beli judon ke jingelet man yo pensai haki unit haki circle haki dong ba haki thai kani kala dei kapor bangi habieng kum ki samla pat pensai ya ke ei ka nong rim ba seng ka don tingin sedang yai kendo babon nabi nampak dai itu long kum ba itu yang aku presiden dei ba pen itu ipisia pi la don lupa nei di mangau barung mai minta ba pi dengan nang yai kendo ba pi ngandang ide rengkan dalawai kejelang in sisim nomor pun bat in seker ya kai kejing jong ke area nadu mentakas ni kade kasni mangi syuti in sedang ya kakam kamjam kelang ba kakam kanya cakmat abarok ilang udloks udlong ukruin ban sebanduk ya kalawai jong ki para ki pakai ki jongi reka NPOF ka yang skam ha kane ka janmin ka khot ka wer ya kisnong ki thau ki longni ki prasamla haman la ki jaka ki dong ki than hari boy bangin long kawai bangin chem ya ka collective effort ka jingya tulilang ha ka no ka rim ban ya yang ban yele persya ya drop ni don kam kum ki samla ban chem ka senjam ban perkhat ya ka lawai ka jongi but kumro bangin ora ka jingla am tang ka development hanrai ka development jong ka mental well-being ni don kam prasamla nane shakmat kalau wei ka jongi ka song hanga api udrops udai nongsun bakrau jong ka jai penriu jongi ki samla nimla manga mapi hanrai klam la ya tilang mulan ban yakun ya une ujajing thau uba persneu ya kalau wei ka jongi ublai shibun ina kindo nane shakmat ke ka bagi dai ban le kum ki samla in kran cik sortar in kran cik nong lam bahe jongi isar jeso di don hangne musa ka nongrim ka jongi ka NPOF bro ko wei baninias kam na banta ban rating kong ya ti dimi basneu kam tam yo drops ti don ti kan long ka symbol ka bamangi ki samla jong ka NPOF district Riboy district in long kita ki chain maker na banta uduk usuk ha ki nong tendong bat min suto ngin ora ke jingkala ngin kendo ki samla ha ki tendong kan surot kumno ban kela ya ka rukom berkat ka BBP ka dai ka parti ka basu ben ya ki kam ki ba ka sokar kan le hanrai ngima banlen basibun ki jingkala ki long hapo ka state ka jongi hapo ka district ka jongi lamba ka jingalam jong konat songma isar preston ton song habangi pai
highway day berkinti kisengkin ki health sector kajing penlong ya kajing kot jikya jong ki longkmi kajing ketiu ya ki longkmi ka NRLM bak kiwe ki development ba ka dong ka thang ka jongi ka dangkiu ka ai wangi ki samla NPOF nyera ya kene ka khubor ban ben ka long ka besuk handai ban thau ban penbha ka simpor kane ka message ka banga ya ki prasamla ha ka dong riboy tong ilong ki samla ki ba ayu ya ku bala le bhai ni ban kentho ban ben lane ban wat dokti handai ai jumut yani ba ngin la ban trei umno bangin tei na ban ta ukup silang usam silang jongi ubadon sakinong kendong ubalas ni ubatrei sitom ubatrei namta jakpo action kebenaran hakmat mengaiti. Jumlah belen ikatan ni hak keren kinian. Athai keladon kata confirmation, mengathai kan long no hi ketika MDC election how news na benuan obnai ba. Jika por kalakir. Nget ba pi kisamla mi nang ni. Nget pi nang trishtam halala kishno dongadi. Nadon ke ege jingjinjan nadon ke ege pimat abiyat le habo rendi nga nadon ibongmak idon hangi baru khat kini gidon inne nong ngelam jok yut gidon hangi i president matimai ro don hangi jok yut baba dili ngate bha i bri bakloi banganong pi baba ngaya kentu yu biru ba nakapos ka por bhable kishnong ki per man zuthu ege jin e ke ki mat ki yut haman kishnong haman kidong ini suatu hukum time, nila ban serve ba, nila ban tek bahasa jingkong kisnon kita. Dengan nget kene ke jing kendo kebela job kene ka dengir. Por dos sangkatu kene brai. Penganget be PW badan hange interest stop. Klet no kene election kebela dap, ini pek nang des kemar. Ini nang don ke sorkar na south nem mentah. Ya we are perlu jor badan sikwi parti. Yo pia bakla opinion je sikwi parti. Yo pilong caption sharot sa sausna. Kajik jar kalau ngi pikir ta. Besutu. Peni namar ka jingkan tho ya kani ka sarkar na pipai habaro kiliang. Tapi berwandur pada people adon hakari ka sinsar khadar ki balong kita ki leader ki pero do ki por bum sha pe ki sarkar ki bum sha ki long bum pe kani ka sarkar bum ta dalam kolong bum kini isi sha kada don kata kam development kim juk pe silang yano mananga suthu ila dia berga job bu arajar khat pra to por ga job ka sen PDF ngali yasno haka jingelam ka sen NPP haba ngali yasno haka sen bayalam taka NPP ngalong tang ubreo balong mak sulit snor haba ngali snoru kita kinong yelam po NPP kat bagadong kam hamni konstitusi yodo ketika jing bentuk aja na to bikin sok slam kumbang yekren hak tu meeting ka bada buang ba arjar khat prade mangalang sure snor mudi gini kinong yelam NPP hab su request long la kata skin manyo ha konstitusi joma de yung arajar apply walang hamla kan keju so jo benjing job ngadon apa ke NPP namal ka perkhat nam ta kalawe jo ki berkhal mundang ladon ha ka yeng try NPP ang tatum dong kam su kai mer ka sutit mit ba na kwa kata na dong kam kata habo ko sisni jo ngadi dengan ngai bangi di pensim ka bu ya kata undai bani misuse pada di pensim ka bu bangin warna ben sandur ikisong di thap ki jindok kam nei tam ni ko konstitusi jo na district ka jilahi berkhal Pi yut samla klan government try pide menteri amde arsa laisa siposha ba pimi menta aman usnong aman tidong ya sulok ya kren panadon ke ke dinya ba pimar idon kan pi ban arti dia kata ong barabor bakum ka team jo ke NPYF ka bangi ong baki samla kilong kalaway jo ka jag benriu kalaway jo ka snong ka thau kalaway jo ka yeng ka sem Gidon ka jingkerman ka bakra bakum ka team ka badon ho umsning gidang dik active team ka team ka badang im ka team ka badang treishitom treisha prang krim kan randin bar ho chisha habang gidan na kata ka madan thma ka jingele bun barok khoi le si ha preng bun kita ki jingken no ki jingken tho ki jingben ringa kwa ban ong ye phi ba
kum kita ke grup lan ke team jo ke NPYF umsning barabor ngi Jordan ke mensim ban treshitom ban kro lang pat shikiwesh ke yeng ke sem ke jongi ngi kwa ke yeng ke sem ke jongi tunung tendai jongi unang yara ke por ban ngi smo kemen hang ni haba gidon hang ni na kaliang jong ka state level ka district level bat kum ju ru haka constituency ke bangi gidon ngi ju ang nuat igani ka por ba nginyo ika jingkran ka ba khamsani khampaka bat kum ju ru bangiru nginyo asmo benginya thu lem ya ka khubor bat kum ki khon samla habangi don pat hakani ka party ka bangi tet ka sarkar ka jongi mo nang ne shikhamat ninum tingkai law shintur nginya thu nginya wer nginya khot bat khlem jingar tatien nginya khun na ka benta ka kam ka babha bat ngajuong na ka por ka kam shakri kari ka kam ka bangi khen kentang ngimde ban khen do thala habangi ong Syakri dah ka donut ka mensim bat ngait scam kum ka NPYF it ya ka kam ka bangile ngin le ru dah ka jiit kelam da pet shiliang kelam da nyau shiliang yanu ru rengi kerman scam da ngiat rai lang kum ni kelam pep ngin poi shau tau thong jak ka jingjong ngat ngam artatien kum ka tin ka bangi don khani umsning ngi ngait scam ba kani ga ditang ka jinyalang ka barit bar ka por ka ban sawan nginang yo apat kajialang ka bahe ka bangin lapat ban khot iki unit ki ba pher na ka banta ka kam ka baha bat ngange klempep na state bat na district finu eno bat pinangyay wan jingo pinangyo ka jat na kam ta ko umsning constituency ba pinangyay yarap ru ki khon samla ki jongi ki bang kwa jing shai ki khon samla jongi ba yo jing yarap wala ka long shaka sarkar wala ka long na ka banta ki MLA ki minister ki jongi bat kum ju ru na kum ki MDC hai board barit katla kat yai ngin la pat banyarap banyawer berkumju ru banlong ka jingshai na kamta jengi lang barok Meghalaya Post.news